Zdravo, moje ime je Ivana. Dobrodošli na VR Akademiju 2. Sada kada ste saznali osnove razrade reklame, potrebno je da se razradi kampanja. Prvo što vam je potrebno je nalog za Google reklamu koji ćete koristiti pri njenom formiranju. Proces pravljenja reklame podeljen je u nekoliko koraka, od kojih svaki ima više opcija koje vas, kako proces kreiranja teče, sve bolje i preciznije navode u pravcu reklame kako želite da napravite. Nakon što ste definisali cilj kampanje i izabrali tip reklame kakav vas zanima, potrebno je da ispunite detalje poput lokacije na kojoj će se reklama prikazivati, budžeta i drugih pojedinosti. Budžet određuje kao dnevnu svotu, u skladu sa planom o internet oglašavanju koji ste napravili. Ključno je da zapamtite kako je reklamiranje na internetu veština koja se usavršava i savladava vremenom. Dakle, počnite skromno i istražujte kako vaša reklama funkcioniše, jer vreme u ovom slučaju jeste novac. Određivanje ključnih reči je također nešto što možete razrađivati. Google vam pruža priliku da odredite kako će vaše ključne reči uticati na reklamu. To znači da ključne reči koje ste ubacili možete da vežete za što određeniju ili što širu pretragu. Ovaj deo pravljenja reklame vam također omogućava da napravite više grupa reklama, kako biste potencijalno imali više šansi za uspeh. Ostanite realni, ali razmišljajte i izvan kutije. Kada želite reklamu, želite da ostanete relevantni i u skladu sa potražnjom, ali ujedno i da se izdvojite od konkurencije. Ne zaboravite da štedljivo raspolažete budžetom, ali da ujedno testirate svoje reklame. Ukoliko ih dobro razradite, one mogu biti zaista dobra investicija u vaš biznis.